Yani penencapan kasus COVID-19 sering makata wawidangan pemekas sering Jawi nang yang rasa jajah angga pariwisata miwah meeting insentif conference and exhibition utawi MICE ring Bali. Sangkaning penencapan kasus sering Jawi ngawinang pengandagan program work from Bali. Pengusaha hotel miwah pusat perbelanjaan ring Renon Bayu Adi Sastra Mausang, program Work from Bali sanewau memargi ring mekatah galai lintang, sampun mayus jadiasun durung akeh pemekas majeng angge UMKM miwah usaha pariwisata. Utawi talar nugesang yening okupansi hotel ipun nainen tedun kantos lai persen, utawi melageng tami wanta pitung dasa kamar. Nanging kewentenan penincapan kasus COVID-19 ring Jawi nang yang rasa jajah majeng para pengusaha ring Bali. Sangkaning ketarkayang side mausana sejorening ugar-ugar pewatesan Kementerian Miwah Lembaga Taler BUMN ke Bali. Perindikan inucap kebausang taler oleh Ketua Bali MICE Borum, Putu Gede Wiwin Gunawasike. Sane sareng ring dase PCO miwah IO pengurus BMF ngelaksanayang audiensi majeng mekatah silikur kementerian, lembaga saha BUMN keserangin Pemprov Bali. Manut Dani Yadiaston Dani mausang sporadis sampun mawit ngelimbak saking kementerian, lembaga miwah BUMN ke Bali, melarapan Bali MICE Forum nanging Dani mempengabdi pewatasan inucap nenten memargi kantos ke Bali. Manut Dani Bali kekantenang trepti kantos mangkin, akehan wawidangan sampun ngeranjing zona hijau miwah kuning. Paiketan Dani talar nepasin gatre sane mausang efek work from Bali, ngawinang pewuhan COVID ring Bali. Ngeninin indek protokol kesehatan, Wiwin mausang Bali sampun sayage talar pidabdab nuju open border sampun kelaksanayang. Kerama Bali sampun eling yening genah ngeruruh pangupajiwa ipun wantah ngandelang pariwisata. Jantan inucap ngawinang pemargin protokol kesehatan ring Bali keturek sain pini becik. Bisnis Bali nguni ngayang.